Kedam tang preni phai ECR ni Diphu Farmer Growth Center along anelo por phai Krisia porpen Dimasa Customary Law lapen Village Council aputha Karbianglong Autonomous Council MEC Tilotoma Hasnu lapen ronga saratum pen chingki chingwai amai kang nipon Kedam tang Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang pen kepang dakpon Karbianglong along kedo khai so mate Dimasa Khasi Kuki Rengma Tiwa Mar atum anta methang customary law Cesilam ponangji ku akeningje ponalong pache tondon si kicheng si aphong Dimasa khai atum penta methang akhai mate Dimasa customary law lapen village council aron kachesalam ponji aphan mai dengpon Bangso long Karbianglong Autonomous Council MEC Tilotama Hasnu pen Jalin si kache tongdon ronga sar lapen kitheki ding atum pen Dimasa customary law lapen village council apothak chingki chingwai patopon lo Bangsa hut MEC Tilotoma Hasnu pen pherangki atuma phanang ke pachingi dona tengki Kedamtang Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang kaninje pona teng Karbianglong khaiso atum do an 6 schedule arona teng lapen Indian Constitution along ke tok ateng methang akhayang bong bisar kindar aron an kacheselam ji aphan atoi ki pia tengsi kiteng sia phong chingki chingwai pedopon lo pusing ningje Lapen labang so amai long arona tang kaselam ji aphan si draft committee selam pon lokusi ninje pon সকলো যোনটো প্ৰভিজন আছে সেই মৰ্মে এই কাষ্টমাৰী কোৰ্টটো আমাৰ কাউন্সিলতে হ'ব কাষ্টমাৰী কোৰ্টত ভিলেজ কাউন্সিলৰ বিচাৰ তাৰপিছত তাৰ ওপৰত আৰু কোৰ্ট থাকিব সাব জুডিচিয়েল কোৰ্ট কাষ্টমাৰী কোৰ্ট তাৰপিছত কাউন্সিল কাষ্টমাৰী কোৰ্ট হ'ব মানে 3 টায়াৰ কোৰ্টত চলিবৰ কাৰণে যোনটো আইন বনাব লাগে আমাৰ কাষ্টমাৰী ল বনাব লাগে সেইখিনি ওপৰতে আজি সেমিনাৰ পঢ়ি আছে News Report Karbianglong Live